Kitheka ni wirigiro bwakwa ndwithirite rina asubuhi njema narua iri tuko ya Jumanne tariki 20 mweri jojo Januari mwaka 2026. Bita wakabwe mutharimi kango shore ngatho mwanya ni bwega muno nontu bwo gututhura ku itania batu ekinya nontu bwo kuamu tugitwika nyombe nteto iri na igweta kathetune ka mero kuma kireni kiriwe na kimoni moni. Thank you very much. Ukolelo gwita mbere inya gutothingatira kiri mitandao ya kinade Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya. Narua tukubanganitie mantukutho nirio turi na rwaria rwa bata rwaria rwa ntuko tukiringa imena kwagara kiri mantu igi siasa cia kaunti ya Meru au ni kabadai idibere nkaithira ngikumenyithia nteto kuma mashinani ndena odena guntu oguntu na ari andiki betu ba nteto bari dongo ondongo gotigira ne bakumurika nteto kuma maturene kathetune ka Meru nyumene okona njarene kwa ndi na ngatheti na ni ngatheti ya The Standard tukaithira tukimurika jara na joringite biongo bya nyumba cia nteto ya kimurikwa magatheti-ine irio nkukumo gutabarikia kiri rwangi rwa ujasusi kana upelelezi rwa upelelezi ningi mantu yigi NYS 3 ni itwikite mbotu ligana kwa NYS 1 National Youth Service kwa NYS 2 na NYS 3 nyo kiri wamba bwa 6.2 billion Kenya shillings. Of course tukitegera mantu igi kithomo na yara kuringana na ripoti ye muriki page 2 na page 3 iri mpangaratano ya kithomo kana rwangine rwa kithomo Julius Migos Ogamba kiurwo gwitana mbere kuringa murashi kenda mitaratara Israeli mega ninge kwithira kurina ngarama enini ya kithomo nthigurune minti migongo ya ciari unika ni witia kwa visi masukuru tukithira tukimurika ripoti iu na ingi ini bitikiria twambiririe maturene na twambirie na ripoti igie urimi bwa majani entere ira cia icikumbunge kia Tigania East ni Mishimekoro naria arimi ba factory A ya Mishimekoro bacumiritie akuria ati mbeca ira ciarigiri kwithira ikite ngwadonto bwabo ni shiringi milioni 131 ira iri wirane kirokera mubunge wao Mpurwa Bori ne bori tembesha igaekwa miangatene ya mandirector ba factory A nikira bakuga ni ukora burabo tabarikitie gatigati ka mandirector ba nonto boigie winyangia bombesha shemwingi bori tembesha shigikinya account ne ningi ni kugairwa omurimi digukinyedwa jarene cia aerekeria ba factory A ya Mishimekoro nkiroki bakionania kuwirwo kwao ni tagaria ria mubunge wao ningi kubarwira ningi gotigira ni bakugunika gukirokera urimi bwao ni riboti Adams Muturia waterenja ni arimi factory ya Mishimekoro ndene gishumbunge katika stibara bachumirite na kuromba thirikari nene okulokera mubunge wa Mpurwa Bori atembete chicho cha mayani iraonekana milioni 131 bauto kuri komba kuthirikine kanwa kiri factory ya Mishimekoro ende bethire baikirwa account ne chio kiombe bakiwa ibokera mbe chichomba kuthigitira kimanda ekitaba ba Mishimekoro chomba kuithira ikiuro bora ira orita ringi tukuromba thirikari untubomwe through mheshimiwa Mpurwa Bori na Daktari Samuel William Ruto na PS Rono na Wasiri Mutaikawe mbeca icieto na kindiki ikiakwateka na mbeca ikanegerwo kampani ya Mishimekoro mbeca inirewa through murimi nonto cia uguma kampani ya Mishimekoro ni akora bare obara batethereketi ndie gotochuna ko mbeca itekinyira murimi twiromba mbeca uchikinyele murimi through direct ke murimi kariwa kampani ya Mishimekoro nonto cieta kampani ya Mishimekoro hamba barabaro yana murimi batena murimi atethuka batene kana murimi mbeca koito korombo binge mpera thirikari ndeto iri kwaru kateo sibaraba tochunere mbeca
aritibango ibo bakuthurano bakambira kuruma na kemindia bara tumaerwa anto baritangwera bandiki kampana na imore mio barea batumira batu bakanangira tubecha bakari bakeruma mwezi mwamporo bemwero te mbecho thiete na mporo teka ko mbecha arete chietu mporo ka watiri imore mikuthia tambia aye kuigwa kirero kya muchimekoro koito korombo aritibango ibaritangwera baero barita akwenda kweleza kiuga batu twithinene ana beto bangieri nani tutera ikia skuru thai mbese cietu icio imikora ndai nkwenda usapota mporo ngikwira twikire inya nikenda twikiana thai ana beto kabemecie no ntuito iro mbesa na ito kwenda tucokerie mbesa no ntuba kwithira ibu arika tukuria thina twigurira ira we munene wetu nikenda watutethia itogwira mbesa uci imikora ito wetie cio tucokia ana beto skuru tangu chokeria mheshimiwa nkatho sana gawe mporo wa buri ni untu bwa kuciayana kumarira mbecha cietu cia tekerwe ni mikora 121 million 131 million iratekwa iraita mwankau twikwambiria kirero mheshimiwa ario tuthikira turamwira na mwankau na tuthiatirite mbecha iu na mbecha iu tha cionthe utero teteciona na murungu mutugwa murungu amutharime kinene amwe na thirikari yetu itongeretwo ni Samuel William Ruto Professor Kindiki Barono PS na bubange bonthe team twenda mbecha cietu ikeya kuriwa chirewe ikeya kuriwa michimikuru ti factory ara no tuchia ikaita tafadhali itu baba to kwelenka mporo mheshimiwa na thirikari bia cietu chien direct ke muremi kenda toni byo chokiana thukuru ya kabobotiani ari mbaba witi bakumenyoro ari mubunge wesho mbunge getiganisti gechonge kabebea awatanete na mandirector baba itene thai ibakubango ikiamba koti kenda kurieria ari mikumba kwithakirwa mbecha ii bakirwe kabebea kuria kuraya buruna manto yake mayani bembari manto amweshimwa kabebea kuma muremi akorera make le thiri kabebea otaria ke mindia no tatora koria ni bimore miagorira enu no to kwonga thirikari no mukora ibu onto eteru are okinyanga bia che more mi no to kubu kwonaka kena more mi atekaro mbesa no kwa thirikari chome biele ote othia tambesa aya na kanya ke anto baba thia tambesa kabeba ke thikuro kwenda kuromba ito kuije make tano rempi otebi otethia tigani histi na centuro watu eremba ene kweta ando mbaene we baya mbecho ukia thirikari oko mwamba nendo kwambia kuruma no kuruma mweshimwa mporo rera mporo atema mano to bore mibwa michimekoro kabea ni tukumenya muno mantu yaku ya mainge muno no athuranite nja chiitha itumbite okona kioloa no athuranite muchio muntu yukathira itukuromba wa arimi ba muchimukuru kanya mporo abatethie no tubombere batu tukurwa ndwa inene a tutaire tukuona kome amekora directors na bakabea itokome iba otanga mbesa kenda baeta kotini bari tonde kurwa mbecha muri miatekariwe itokwera thirikari ya Samuel Ruto hamwe na Professor Kindiki baile manto muri miakaro amerwa mbecha uchiake bea kamtu to kabea iko ndiaria kabea wakumia ndande lakini ya kumia ndande mayani na thukia mayani na mya ndande nara je Rwanda nara na kurakungi na muthia buru atire mwana onte nthoni mwana onte mutetezi wa wananchi onte no kuona thatara kana ate mwana onraka no mongo na mwana onte thatara ra inyeli endo bara wanga mwana onte na nke milioni mana 5 impuro iba wate nthoni bare kana mwana onte wa habari ai mutura thatara na bara inyeli na bara tena inya kuba watire mwana onte nthoni na mwana onte pole sana endelea na ngoku kuthatira wananchi kiripoti ya Meru TV kumatia nembe chanda msimuturia wa Thirinja. Kagitino kau ni matheta muthuro mungento na bakiruria matakari bankabune baria bashumiritie kiri maandamano ya kumeneria kuthukanga kwa barabara yao ya kwa Njuki Njiro na aria baugite kwa igitarira ya mubunge wa
Rahim Daud na bateaniritie na kubatia kinyamarene gikinene nonto kuthukanga kwa barabara bakiuga ni mawirane yate kuingwa ni ripoti ya Mutugi Okiambi. Akari na atumiri barabara ya Njoki Njiru gwita shukuru ya Nkabone Tekineko kumira eri nothimenti bangaratanite ugendi na biashara ntereshi ya Nkabone nyuma ya kuinga barabara ukire maandamano ja kwangaratania ndionge kweregeria mubunge Rahim Ntereyu areba mumerete na kumwithukira nene niwe gutejanire barabara yu wakagita mwena bokuthithia maandamano kathomba gutetera barabara yu Rahim atarara igitukiriro kiawa mwana kwethera barabara yu ni kilomita 2 yake gutonya shukuru ya Nkabone. Mheshimiwa Rahim ugo tutejerete na mono njira iyo tumaturinga tumana arua miaka 15 ukarite tene twina institution inkorokia ithandatu aja no bati kwethira wonete bone untu wa maana mono gututhia kajira ka kilomita 2 ikege mtokuga ugo round yeje oka na mugabe mastingo na skuru nyingi aja sibati guthitherwa njireje at least tugekirwo nyaka bros karume ntukwira ndaka na nyago rume ntukwira botinda bikibiki ni aja ingwetekia baraba inge nyango gecia ugoro icire maana ntu bakwithirwa bikibiki cietinda iba inyeretie ato tuingwa barabara tunogia ntuko cionthe ugwateta ntukwira bikibiki utekira mberingu tuna munene wetu Rahim wangwa tuwenda ututagera barabara eneje na itomuthurite no keja twaeria twamuthura kaire batunya kurobeto bangwa bagutuma tukainyanja cietu no ntu barabara eje nyakora kungwa mtwere nyakorokia ura kuthukuma barabara eje buruburu tweromba buruburu tugeria juu chini tukuyachumania manto jonde tugiro chumania MP wetu Rahim Daud tugerio muchimenya njira tunageretio atumwerenja atuthiria barabara ore barabara baterete Rahim na turengere Rahim aetherie majengo athirie njira kwawe kwetu Nkabone no thimenti ati Nkabone atuta batwende boria atire antu mameru no thimenti atwakare ati Nkabone tu atorumira Rahim kana atwamwirire ate ina twathire Rahim atue ekuru tweba kamata o kamata mwokoro na mia mwokoro akwaite aitere unjirene njira yongwa njira nere thina ito anto beto na mwankere da yo tabia torathithia atia otabia thithetie tugatora mwankare kunyamara mwankare bato toruga kietu kuringana karibaba mwana mwarimu munene wa shukuru ya Nkabone Tekineko guciumia kwagirithia shukuru iu no betite na mbere gutaritwo kumana kuthukanga kwa barabara iu aciari baingi bakirega gwikia ritwa bao kire shukuru ejene bokuga iri mathakene na arito aki arito ngara to kuona njira ineretere thina mwarimu atogereretie mwarimu na togereretie arito ngara bale skuru ethithe twekayo eterengia ethithwa Nkabone ukaire nande toreja tokamatete arito uretete muciari aeja Nkabone akinyara dispensary muciari akwira tucoke na ugotegwa skuru nande bati injira ena thina te burisu ati tumutia muno riu na maka ina maroja manene karibaba ni bacitite kwembere Rahim ja mubunge kire kithurano twitite ni kenda bagachinjio tongere bura bukathikira kiriro kiao Rahim wanda kuromba na nda ito na heshima rene mono kera konoga Rahim tothikire na igwe kiriro gia antu baba ta kwende kwethina ngi ende Rahim wende akwire miaka uo karagitene Rahim akwira umabura buryo no karo morioki turuga tukomba kuthura mheshimiwa onge nyata karo morioki iratomba kuthira rwanjereto mtora tothikera tonto na ndere tokoga tothikero Rahim tokothiria miaka 25 totethura Rahim ndonge tonekeraga tothiria kiripoti la Meru TV kuma Nkabone gicigo bunge kia Northimenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Yatagere igie kithomo na aria mubunge wa Gĩcomunge kĩa Mbũri ambĩrĩtie mũtaratara ya ũheani wa basarĩ akiaria Leslie Muthamia uri
mwerekeria kana manager wa mantigi CDF kiri gicigombunge ki natariritie bataya jari gwikinyithia bisine ningi kwithira bagithie na mbere mutaratara jwa kujukia basari agwiteko kathira kuri na withire bwa mabisa ba IEBC rirwangi rwa mianka na ithirano gitumi akiuga ni gutigira akari ni bakwijukiria kura nonto bwa ngurumane nene ya 2027 mwende olaiboni na ribotie iri njira ya gukiria kithomo gicigo mbunge kia Buri riu mbunge rendekiri mugambi na mbiriretie mutaratara wa aciari na aritwa kuyuriria maratasi ya mbasari na nikira akiaria murungamiri wa gicigo ki Leslie Muthamia uritie aciari gucumiria kwa wingi na nikenda kuguneka na mbeca iji akiweta wethire bo mabitha ba IEBC bravo atetheria bonene gucokia kura kiri baraba thamitie o amona kwandikithia kura njaro miarie wa timbaru nikeni wenga akiwa baraba kaguneka na mbeca iji ni baraba ringaira kura gicigo mbunge kia Buri na mbasari iri kwejana narua no uria twejanaga kwamba mtu wothe uria uthuriritie akareta gi chief wao tukwira tugirite itu announce ite tukambiria ku correct bursary forms ile chujuritwe ni aciari na ana na twambiritie gucokia narua twambiria na location izire nene Buri tuthatu na location kana machibu 20 Buri East na Buri West so narua twi ndene ya Maitei location Buri East na vile tuindene Ngarendari location Buri West na tuijukia form cha muciari wothe uria ukaderiva forms yau gukurukira the support of our area MP Mugambire Ndikiri itumbite kwithirwa twina inya antu ba ibande aja bukumenya very well that ituguti ketha no tete kibandi kana ketha kwina mwana uria aja ukwenda kwa registered as a voter especially the Gen Z now that there is a window to register twina antu ba ibande aja na vile twina antu ba IEBC on the two positions na tuketha twina bo kuma nario mwanga tariki 31 ndio tukuinga exercise hii process hii tukendelea yo mwanga mwicho jwa mweri na Mheshimiwa Mugambire Ndikiri ugite we ati mwana omugongo kana okiu so itukujukia basari form chiantu barabonde bachoketie muntu Mheshimiwa ugire muntu ethirwa na gutakanya kawa ka apply basari then muntu lazima ethirwe ninde na kwenda basari so batu tweja kila mtu uria ga apply basari we bora ki criteria ira tugite ni komitwa basari mtu uria akiuteona basari mtu uria utiringaira kura Buri na te batwi iwisheria thirikari kwathwa kwa uikaia kura ku no thimenti kana Isiolo kana Laikipia au nio kagina gaku kari so au nio umba kugira basari na kiri aciari bara tayari bambiriretie kuyulilia maratasi ya kuguneka na mbeca cia kithomo ni bacoketie nkatho cia mwanya kirerendekiri mugambi bakiwa mbeca ici abatethia bunene na kugurwa gukunene ikuona Mheshimiwa Ndikiri atureterete basari cia ana baburi na atethia ana baburi Mheshimiwa tutethetie muno na itwanete project cia wi nyingi woni kuma aratonya gitene guti mwaka ntonaga basari na rwe ndomithitie amwana mwathire form 4 ubu ngiari college ga kuthiria na kuno ngi ndiratonyire grade 10 na ku ruterwa basari Mheshimiwa na jana basari cia bwaga ankuga Mheshimiwa ibwega no ntotire batu kuma otonyire otire tutona basari jonde itona na itokuga ongerekere ongerwe 3 tam ongero kaire no ndo manto jera to thithiretie basari ici tugucainirwa narua ingwitikia MP wetu na ofisi ya wega tukurukiria cikombo turira na balance ira twinacio cikombo turira inya school fees ya na bara turaikirie grade 10 ngwitikia na ana beto bakomba kuthoma otho ikwarite batu aciari twiciumia ora tukumba au angi nguromba MP wetu na ari amwe na ofisi yawe akinyirwa ni maratachi jaje tuturetete ntukuyenja na arua ajategere nikenda akomba gutulira school fees ana beto bendere na kithomo na uge bwa aciari bakire barabangi bathamitie kura cio agita muntu waka Mheshimiwa ruko akiuga ateja na basari nontu wethera kura ku ajukiria kungi wikaia kura ku ruterungi mbeca ciaku tugire turantu baturi bambure ugira mbeca ciaku kure mbeca cia basari ciaku ara waikirie kura ku kwa andombe antu babure twindi tucoke kura cia tubure kinyethero tiringira Mheshimiwa Ndikiri kana ore onge ethera wina kura ku bure ndu choro kwenda twethire twijinya wejire into
into bietu tukareterwa bia buri utena kura ciana cia buri nambirie kucokia no ntuko ya naru ambassador ire icikujuku icia muciari uria uringaira kura buri icio form ciawe cikwambirwa koguo kankuromba aciari twinde bara benikite kura ciao tauni bara banyaganyagitie kura ciao nau ibaigwe bai free bacokie kura. Kiripotera Meru TV kuma Buri Mbita wa Mwende wa Laiboni. Ye oritingo gikiri icigo mbunge cithirite ikimurika ni icigo mbunge bieko na ni abunge bariko bathirite bakithithia ngugi bubwega Ndindi Nyoro akioloterwa gutuika umwe wa bara bathirite bakithithia bwega akiri gukiria icigo mbunge na ndi gikundi kia mbeo mbithi kuma South Imenti ni bacumiritie gukirira ningi kumeneria mubunge wao Shadrack Mweti ni kirakuga utumiri bombeca ciawe amu akwi bilioni 1 butithirite bukioneka maturene ningi bakiolotera kwangaratana kwa mirandi ya witi na mbere na ria nandi bauritie mubunge wao gukaukia mauro ningi gutigira kuri ngugi ikoneka maturene. Ni ripoti ya Jeff Wagituma. Eje ni migambo ya Ndindi Nyoro mubunge wa Kiharu. Kwa Kiharu masomo bora ya 2026 ambayo inakava shule zetu zote za day secondary schools, which is covering grade 10 and form 3 and form 4. The school fees in Kiharu in the year 2026 in our day secondary schools per term it will be 500 shillings. Niara nandi migambo ya Ndindi Nyoro itumite ayuthi kuma South Imenti umira mujumbe wao na kumuria nethire akiita mugambo mono mantu jege kithomo na kinya kugotongerie ne bwa Daktari Shadrack Mweti kithomo nikithirite gikigwa bunene kiri gicigo mbunge kiawe ge South Imenti. Kiharu naarea atukuona MP wao akirunga makabera twitite na abatu South Imenti re wetu ari bubu kana ate atarunga matwira ora twitite nao tukiora iyo wa Kiharu na ararunga mire auga mwaka jojo bari thomithia 500 shillings only auga last year bathomithia 1500 shillings wetu na ate gutwira ora skuru chetu ikuthomithia batu constituency yetu netwire number 1 kimantu John the country wide gikithomo nio yari mbere inde ikiathirire itukuona kithomo uria gigukira na arantere cia Kiharu na iri ukirua MP wao ka MP wetu we Shadrack Mweti ama mibungana atia rigugatuika kithomo ikio gikethera kiri nthiguru ndene ya South Imenti. Antu ba Kiharu bariria BCS ciringi 500 kuma ora we nursery mwanka ora we grade 10 nau gwitie guru bariria 500 Kenya shillings batu South Imenti na thine kwijira batu tutiuria inyanthi guru 500 turi inya 250. Nkuruki mbeu mbithiije ni kuria mujumbe Daktari Shadrack Mweti ethire agitariria uria atumirite nkuruki milioni 730 kwa miaka 3 na ndi ari utongerie ne mwaka jo 2022 wae wa 150 million 2023 wae wa 184 million 2024 wae wa 188 million 2025 ere gukaba inyatha iji tore wae wa 202 million ene anda metwa bare miguchoka grade 10. So to ya kariba South Imenti, we are not happy and still we want answers. Ito kwenda accountability mbeche iji 730 million tumenyangugira chitete South Imenti. Kethira MP o Kiharu anenkairo ciawe uguo mami utwire batu itukwenda accountability ya siringi kwa siringi na kinya mbasari ciaku thai tuticionete turikia fomu itekujukua itukwenda umenyane atia mantu jaja ofisi yaku igwita. Niara bakirikiria baugite kiroto kiao na ndi ni kweberia mujumbe ujo utongeriane nikenda gicigo mbunge giki gikethira gigiukira kairi ngetha ati ou tugachwa mtungi uria ugatongeria South Imenti bubwega atiri 2027 na Dr. Shadrack Mweti ugo no remero igututethia turi akariba South Imenti
batu turiuga atugocenjia na ntunuremi gutwitira ngugira twakwete ngugi ciaku batu tukuona na ndege utiumbenya kumenya thina ira tukurukairaga na maturene yetu na ibwega muno etera 2027 nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Tutegere mawirane kiri arimo nabo ni mwarimu rari kirasine boni nyuma ya kithurano kia kiama kia arimu nat rwangi rwa Nyambene na aria Justus Maure Kabuchia okairi athuri ari mwandiki munene wa kiama kia nat ntere cia Nyambene akiaria nyuma ya kithurano ki na onanitie gukenera ningi gucokia nkatho ciawe kiri arimu nondu bwo kumuthura okairi ningi agibaikira mawirane iguru ya mawirane yiyi gutegera mobatu yao ningi gukinyiria mogaruku mantu yeigi arimu ne riboti ya Mukiri Onkonja na iboya muno kiri antu bonthe iboya sana kiri wananchi wote wa Nyambene na Kinyamiro asaho nonto imbetito ndekja chairman wa Kenya National Union of Teachers Meru County Council. Asanti kwa Kenya National Union of Teachers. Ni Justus Maure Kabuchia mwandiki mnene wa kiama kia kurungamira arimu mwiri oyo Nyambene kiyekeneta KNUT aracokeretie arimu nkatho nontu bwa kwimuyika ke kithurano ani nyuma ya ntuku imwe kumba kwethira kioyo ucindani riu akiromba kinya atongoria thuro na kura kumba kwethira bakiwatele kiwate kithomo nikio kiumba kwethira kikianania antu bonthe na kinya kurianira methene imwe na nene na kithomo no kikimto kuraya na ende bakomba kwithira baitira kithomo na muno nterese mwiri oyo yembe kinya ciari bakono ni kuritana nabo itumikia kithomo yange yonthe kuma national office mwanga kinya o other stakeholders kiri education sector na kuona kinya na betu bakomba kuthoma bobo ya nontu utongeria te kwithoro munene yake utongeria kwithwa no kumba kwata barani ni njara baitaitia na nkiura kinya bara our stakeholders kuma our members of parliament, our senator, our women rep, na kinya MPs, na kinya our MCAs, na all elected people, kinya kanisa, parome, na kithomo. Kaitene kau Kabuchia na wetewe akaendelea kutitanguia yewe na inya na uma kirika itakara rengia sokwo bisine yawe ya kurungamira arimu. Pisa indaciometie itarunda ariara miaka ile nusu na ndaciomio bartirangwe rambomba na inya yonthe na ume wako buonthe na nkioereria kuwatania kinya na maofisi yange yonthe kuma national office mwanga kinya o other stakeholders kiri education sector na kuona kinya na betu bakumba kuthoma bobo ya nontu utongeria te kwithoro munene yake utongeria kwithwa no kumba kuwata barani ni njara baitaitia Kiripotera Meru TV kumembe mbeta Mukiri Onkonja. Riboti yu amu kaithira itumilekelia alafu tukethira tukimurika magatheti ni mbere twambiriria korokera kiri nteto iracia kipombele kiri magatheti mbitingiria tuthire tugita break ya dakika ijire ithatu tugacokera bita wakabwe mutharimi. Karibu Embu
College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza uelendi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa uelendi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gukinyaniria kiroto giaku gichiacha nande kiama kia nopeo ni kirugurite mirango yakio ni undu bwaku nande no uchiandikithie no gatwika mukiama wa nopeo uri muchigo waku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa nopeo kana guchiembiria kiamene kiria uri na gitio kugweria nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ipps.orpp.or.ke kiama kia nopeo nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima chiandikithie narua ta mumemba kiama toriuga nopeo tupande ngazi pamoja. Anuiji no araniri no bichichia Meru TV na There FM okaigwa kuri nonto bote okugweria kuma kire programu ire igwetaruone nande no utume maoni jaku gukorokera email yetu iria ni merutvcomplaintcenter@gmail.com kana uturingire thimu gukorokera 0114 190 962. Meru TV, chionere mwanya. Ni bwega muno nonto bwa kurumirira tukiringa ime ugaitana batu ikinya. Thank you very much. Bito akabumutharimi guku ni Meru TV gitana mbere gushonera mwanya na guthingatira kiri mitandao ya kinade Facebook @Meru TV Kenya na nginya YouTube @Meru TV Kenya na miangatene kwa gatheti ni The Standard na ruere Jumanne tariki 20 mwezi Januari 2026 na udhibo gatheti ya The Standard bumurikite kira gitwikite kironda gya nkoje ndegorone ya Kenya na yani manto yankukumo na ni NYS National Youth Service okaire ningwitikia eni skando ya ithatu kwa na NYS 1 Anwaigoro agikwa tiro nonto bwa beshira sherekana ishorire egitenirira re nwe
na kanyaka utongeria mantune yaegi NYS skando ya ijere na bando skando itathira kiri mantu yaegi NYS National Youth Service odira inya vijana ba ushikia kwethira by trend na gwitana mbere kwa mukira Moritani Kathomba gukirukira NYS indi winyange bombesha mwingi gukirukira rwangiro rwa NYS ni gutwikite kamenyerio ndegorone ya Kenya nacio ikumurikwa ni shiringi cia Kenya mbeca baribari bilioni 6 gaturumo ijire 6.2 billion nicio mbeca igutarwa icithirite ikinyanga gukirukira NYS amu iti mbeca cia mandasi na chai 6.2 billion ni mbeca Kathomba ni mbeca Kathomba na withirite uri at the center of mantuja jonde ya skando awamba bu kana winyange bu bombesha ni Benson Gethi uraurikitie kinyithua kotine na ni mantu of course EACC rwangi rwa korona nkukumo rwitite na mbere kumurika indi nika Kyoto gitithira gikionekana na mpoimpo indi gorone ya Kenya watwika mantu yagatiki kana yakayukia igita rira ya mbere yakinyanira muthia na barana bo ba unkumitie njara ciao kaune kana gikabune kianthiguru kwithira batikuyukirwa itagaria kiwatho nonto bwa nkukumo na mbeca cia mwingi kura na itina muthingatire nonto bo kwithira barana bo bakuthingata inyabo nibo usikite kiri gukundira kaune kamwe na baraba tonyetie njara ciao ikaboneki gya kindigoro mbeca cia mwingi akinya bagitungurumania ntuko gwitana mbere kuruta ogoti na gukiria mugongo indi kwibara nabo bagutonya njara ciao na kwirumira kucionera ba cia bia kwirumira o wau nabo batina nyenchichi na batina bati wikwa ya kasheria ikaithira iki bakamataka na bakumbata indi it's a matter of time reto ni rido ni mantu ya kotine ni mantu EACC gwetana mbere kuthingatira ebuni buo dio bwangatheti ya The Standard bokimurika mantu ya NYS na bura EACC nyayongwa rwangiro rwithirite rugitantira gutigira ni rukumurika ningi gukinyithia muthia magamba ja jonde jeje nkukumo kana nkukuo ile itabarikiti kirindo angi mwanya kana taasisi bali cia thirikari TNYS aki indi nya taasisi ingi idashidrete kimureko ni muringi murashi madhabu yake thirikari ndiriaria Auditor General Nancy Gathungu na Kenya Control of Budget Daktari Margaret Nyakango kartas gatwire karitegera shukuru ntere cia Sirisia ntere cia Sirisia shukuru ni kumurekwa bura rera rea mashukuru shukuru kuri na ugwati kiri aritani na Kenya wanafunzi kana ana nyabongo bari ugwatine nondu bokwithira miako yongwa nikomomoka ikomomoka mbicha ichoria ni mbicha amu ntiga na keba ni ngonya nkimitegera nonto irasi nabyo ni beshobire amu bimomoka muritwa aikirasine na ni ugwati mono kiri muritwa dakinya muritani ni cukuru nya itina end teacher na of course aritwa no bagwita sukuru aritwa no bagwita sukuru ende gotena end teacher miako ikaribura ikwenda na bari na mubunge obati kwithira gititi na mbere mitaratara ya kwagirithia kuri na kithomo gikiega kiri wanafunzi John Waluke na MCA Tony Barasa Marito Jaraja ithirite jaki gwetwa gutwika nibo baithirite muno bagichangia guteanirwa kwa shukuru niyo ikaithira itina kira kibateri kenda kwithira kuri na rira ririega ria kuthomerwa miako minti momoka antu akonowa kana cioro biteo rui utiru nikithakine batina inya end teacher no arito no bagwita na mbere kwithira baikinyithia shukuru kenda
ni nyonta yao kana baingie nyonta ya kithomo. Karatasi ka tondatu page 3 no ko kawita na mbere gutegera mantu ya kithomo. Page 2 kwaragia mantu ya miako nterecia sirisia na ti sirisia ki gukwingi kwithirite kuri na wagi bwa miako miega ririega ria kuthomerwa. Indi page 3 niyo itegera mantu yeigi ngarama ya kithomo nthigurune ya Kenya muno kiri baraba gutonya grade 10 ni senior schools gwatuika babaingi bataomba gukinya mashukuru yara baithirite by placed kana naraba bati kwithira baikinyithwa no ntu bakwithira aciari nabo nibenyilegite kiuchumi batina mbesha alafu nacio cukuru igitia mbesha kathomba ma na gwatuika ngarama ya kithomo ni gwitia bamwe barabara ni tandiki banteto bakiuga wagi bwa competition money kana mbesha ira ibati kwithire kiuma kire thirikari kinyira rwangirwa kithomo ningi ni kwithira bado kwithira itio ni gutuika murigo ju ni jukwa iturone bia ajiari kongela kabesha kana bisi ikethira ititie na gwatuika baba ingi ba aciari murigo ju ni jukwithira juri ju murito guciumia ni baguciumia gwitungurumania ni bagwitungurumania ende mwisho wa siku kukaithira shiringi na ingi iteko ngana ciethira igitithia na mbere kithomo muno cukuru ira nacio ni kwirikana ni high performing kana cukuru ira cina quality education mwana kethira na kirukite kithomo kana na kirukite kiri assessment ya grade 9 na ithirite akithithia bwega na atiri gwita quality school ira na quality education tika nkuga ingiti na quality ede of course ni factual kwina cukuru ithakia bwega nkiruki ya ingi na muciari angenda mwana wawe athomera cukuru ira ithagia bwega nkiruki ya ingi ira na rera ririega nkumenya uti muciari enda wike mwana ya cukuru kumurikwa cia sirisia ire inya gutina mabati iguru ana baithomera bechukuka ya kura na ngaba ithangire mauku bagatoroka baita kuria kungi kogwicitha indi ti cukuru gwatuika mwana inya kunogoka minti baingi baithira bagita kithakene onto acioro nontu ni kumomoka biri ana bari ugwatine so muciari inya kona aritwa kana ana bagita cukuru ya ikumurikwa nterecia sirisia tikwithira muciari gakwenda muno mwana ithira ari ugwatine ni kwithira nandi kuri na iraita wa mpangaratano ya kiuchumi ningi ngarama ya kithomo nithirite igitia na kukaithira muciari akaithira athaiki njara in one way or the other. Au karatasi katwene na gatuthatu gutegera kithomo nthigurune. Page 4 niyo gutegera na udani winyange bombesha burabu ithirite breakiri NYS riturewa iguru rigita na mbere kugwetwa nontu bwa scandal ya mbere yiri ningi ya ithatu ya mbesha cia muingi Benson Gethi Wangui the man behind winyange bombesha cia muingi kiri rwangiro NYS 6.2 billion Kenya shillings ira ikwirikana bando EACC no bogita na mbere gutegera National Construction Authority NCA nikinyithitie muswanda kiri mbunge na juni manto jeigi gutegera rera ningi gutegera manto ya climate change na burea nayo bill A bati kwithira igitegera bantigi construction nthigurune ni mantu ija tigite ma contractors ningi ma surveyor bakiuria ciuria birito nontu nandi ni mantu ya kugetanwa na NEMA gutegera mantu ya environment na Architects Alliance the Architects Alliance kana
TAA nibethete bakiuria ciuria birito nontu bakuga bill A ya kuitana mbere gukinyiria mantu yeige climate na mantu yeige riera sometimes ni kwithira very punitive ningi ikareta mantu yeige kwithira cost of construction ikethira ititi nontu bwa kira bakuga ni renewable energy kana material ile bati gutumika ikethira nacio nicio goro nkiroki. Page 6 eritegera mantu jeige housing levy likana ora ari civil servant na thera gitwa kanyamu at least 1.5% ya mushara jwawe kere pay slip nibo nduigitwe siasa ikwethira igititu na mbere ati okoa pay slip anonto bwa some of these levies ina iromba nire yakinyithirwe mbere ya koti kana petition mbere ya koti kenda kurungika mitaratara ya kugitwa kanyamu ni thirikari civil servants na koti ni teaniritie affidavit ya mantu yeigie levy nara inga uranwe arongamirite project aitite na mbere kuringika anene nontu koti niregete mantu ya kwithira mitaratara ni bati kwithira kiringo morashi na kwagiridwa kenda mtu atigaita mbesha kimumu utheri ou na cio mbeca itikoneka mitaratara mega ya ukinyaniria inaenda wapi na tumika namna gani nontu kaingi nuikitwe allegations mbeca cia housing igitumika kwa kama thoko kwa tuika the purpose itikwa met directly in the sense mbeca irabora itengeri kwa tuika ikaanda diverted in other issues nesio ni mbeca nyingi absorption rate ikethira iri very low na jio ikwa deals mantujeigi projects ya housing tuika kurina ora au nguminjara eke gikabone kya muinge siasa nyuma ya Raila Odinga icio ciri karatasi-inĩ ka mugwanja na aria ODM itite na mbere na nkujanio ni uga mbuge aria mbarie ciakwa nani ndi na ciaku irokaria nani nkaithira ngitumula nacio ikaithira ikiumburana nontu bwa kiuthi kia siasa. ODM ina yumba karatasi ka mugwanja itigera Raila buranwe legaseke kiama ki nyuma miaka 20 na numa ekonogoka mwaka muthiru wa Oktoba na ndi kwithirite kurina kizungumkuti kwina ikundi na kwina mpatho kiamene kurina bara murengo yetu tamu kwina bara na boba kuga bando tigi taria kuga no tukaithira tukisupport 2027 tuenda kwithira tukiotha kiothi gitu bura tukumenya icio kari na urito indi karata ga kenda gutegera mantu ya wendia ba Kenya Pipeline company ni mantu jaitite na mbere kutegerwa ni mantu yaire mbere ya mbunge ni mantu CS wa National Treasury John Bandi yatite na mbere kuthetera nonto bwa 106 billion share company na bado ainja afikianwa ni mwerekera juriko ndegoro bati kujokia mantu yegie privatization na kwithira bakimake most kana ku maximize profit kiri wendia bwa some of these state companies kana company na shia mwingi jojo karina gitumi ligana gathi yegoro yategerete mantu ya share cia Safaricom 15% ira kwithira ikendwa indi bando mbunge taithira ikiafikiana ni atia ni mwerekera juriku nyarira treasury ikinyiritie wendia bu bamwe bagikinyiria kwithira kurina competitive bidding ya wendia bu bwa stocks kana shares cia company ya Safaricom. Ke page 12 ni na editorial cartoon
kire nditorio cartoon tukenaru eritegera mantu yeye mishetho AFCON nireketie kuthira Senegal ndi barikitie kwithira bakibuka washidi in a very controversial game kana final ndigoro ya Morocco na bachetha na the host kana Morocco indi shudebiri to ni biore tu manto yeye officiating ya matches kana rights cia ko host kithira host na bati kwithira kithithia bura akwenda kana kwithira bara stewards inya bakinya maria goalkeeper nonere bura tauro ya Mendy goalkeeper Senegal ya yuka kwani stewards na kwethira kuri na mboto na shuribiri to bikiurwa mantu igie management ya bara na boni host ba michezo ya AFCON 2027 rikana ni Kenya, Uganda, Tanzania otaburia kikosi kia nchamurano bienine bari kiri kwithira bake mureka egaro eri Jumatatu ni Jumatatu shionde kugethera kuri na mubango juu ya nchamurano bienine komureka mantu ya yegi mishetho ndegoro ni ya Kenya ome ndegoro ya Kenya na Kenya ndegoro ngima na arentere cia Ulaya kana EPL. Iyo niyo ya okarena uritonga thiti ya The Standard bitikiria mbikire gatanta au na ngushukire ngatho cia mwanya ni bwega no ntubo gwita na mbere kurumirira gwita na batu ikinya gwa ikinya tokiringa eme jutingatite ni mubango jwa turinge eme of course rwaria rwa ntuko tugitegera siasa akaunti ya Meru ti mbomborano ake cia gitikia ongabana ende itebinge inya abunge kuri baraba okiriri muno na baraba atiki ni apinzani bao tokendera tugitegera ningi inya scorecard ya some of the leaders in Meru County likana ruarua ni barare sagana na sagana lodge garo ni rise enteresha Nyeri na kurare over 15,000 participant bareo atongeria kuma county ya Meru tukethera tukimenya nimbi bakuthire kuma no tukethera tukimenya nimbi bararirie kuma no ningi tukethera tukimenya mawira ne jaraja ikire nire jakethera jakingwa tukethera tukatana na muthoyi wa gisiasa ndegete kuraya oni betawa Kabwe Mutharimi.